start making your way down, please. You'll have to best for it. Thank you. Could Stephen Patch go back to his stable, please? Stable number 172. Stephen Patch, could you go back to the stable, please? Your horse is playing up. You need to get back there straight away. Thank you very much. Yeah. Dyma ni'r adran ec, y Merlod Cymreig teip cob, y dosbarth i'r cywion gwryw sydd dan sylw'r beirniad ac y stiward wedi gofyn i'r 8 sydd wedi ymddangos i gerdded rownd unwaith eto, a Peter Jones Brydfa Menai sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn. Peter, mae'r beirniad Stuart Morgan wedi gofyn iddyn nhw mynd allan unwaith eto. Ie. Ti am ofyn i fi nawr. Dyma nhw'n yr rif yn yr rif cywir. Yn amlwg mae moyn newid rhywbeth yma, beth bynnag. Sy'n ni'n meddwl. A fydden nhw? Dwi'n mynd credu byddai'n galw nhw'n ôl yn yr un order. Reit, wel, gawn ni weld. Wel, yr un gynta yn ôl i le oedd o. Tintilla Man o War sydd ar bed y llinell yma. Ar ail, ar un fath unwaith eto, ac y tri gyntaf ar un fath, Peter. Ydy, lan ar Palomino fan hyn, ydy e. Palomino oedd islawr wedi dod i'r bedwerydd safle, felly... Ond un am efo wedi lan a hwnna fwy fydd yn ymwys, ynddo fe? Sgwyddodd y boi, nid eich meddyliau i ni o eich meddyliau chwi. Dyma ni Tintilla Man o War, Brynfa Triple Crown a Dafren Tom Jones yw'r tri sydd ar ben y llinell yma yn yr adran ec. Ni'n cael cipolwg bach arall drosyn nhw. Ydy o'n hapus? A ddau chestnut sydd yn cael sylw'r beirniad. A'r het yn gyrru diosg. Tintilla Man o War sy'n mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth cyntaf yn yr adran ec. Yn gyfachiadau Andrew Thomas a Richard Pittman. Ac Graham Roberts yn dangos ar ran Mrs Joe Swift yn ail. Ac William Davies yn dangos ar ran Bethan Davies yn drydydd. Enillydd y dosbarth gyntaf yn yr adran ec. We almost saw you sweat there, Richard. Good God, it's hot in here today with the roof rattling as well. It's yeah, warm. This is one you bought with your friend Andrew? Yeah, we bought him a couple of days old. We've been producing his father for 2 years and produced his mother then for a couple of years before. So yeah, we've had his parents and had some success. So
he's following in their footsteps. So. Well, not a bad start here today either, so well done. Thank you very much. Thank you. Cheers. Let's hear it therefore to the winner. Richard Thomas and Pittman. Sir Richard Pittman ac Andrew Thomas o Glyn Ebwy yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adranne. Tintilla, Man of War. Dyfryn Tom Jones. Modernog o My Gold. Blue Haven Effervescence.